Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Fuloni constituency ke parlo Fuloni higher secondary school along Ingdeng Sirkep loke Charlie o sumar atuma phan ake joypen cycle keron pon. Preni phan kora nerkep arni Fuloni constituency arlo Fuloni higher secondary school along Ingdeng Sirkep ke Charlie o sumar atuma phan MLA Dorsing Ronghang ari dengpen ake joypen cycle ron pon lo. Labang soke ron pon amai long Charlie api apo guardian atum aphan phapon si pini bang phokep so se soarlo lapen sopin so atum aphan ron pachetang pon lo. Bang Solong MLA Dorsing Ronghang Local EM Kangbora Keling Langhen Constituency EM Billy Mohon Khaklari Lapen Monindro Be Fuloni Higher Secondary School Principal Lapen Charlie O Somar Apia Poatum Chetong Dun Si Bang Swajai Mek Misen Pen Pachun Pono Fuloni Pen Oruning Tigathar Karbiang News অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰত্যেকটো স্কুলৰ ক্লাছ 9 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা হিচাপে বা ৰাজ্যিক হিচাপে বা ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে চিফ মিনিষ্টাৰ বা মিনিষ্টাৰ বা আমাৰ CM তেওঁলোকৰ যোগেদি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰত্যেকটো স্কুলত তেওঁলোকে নিজৰ হিচাপে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ গৈছে। আজি ফুলনি হাইস্কুলত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত আমালোকক নিমন্ত্ৰণ দিছে। লাংহিনৰ MEC তথা কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিলৰ EM মোহন ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিলৰ MEC ফুলনি MEC EM কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিল কামৰা কেলিং ডাঙৰীয়া লগতে সমাজ সেৱক আৰু আমাৰ এই শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষক লগতে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক সকলোক লৈ পেলাই আজি চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অকল কিতাপ ইউনিফৰ্ম মিড ডে মিল খিনিত সীমাবদ্ধ নাথাকি দূৰ দূৰণিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাইকেল বিতৰণৰ যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমি চৰকাৰক শলাগ লৈছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আঁচনি ল'বলৈ চৰকাৰৰ যথেষ্ট সিদ্ধান্তবিলাক আছে, সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰি যাব। আৰু আমি সুস্থ নাগৰিক শিক্ষিত নাগৰিক গঢ়িবলৈ কাৰণে চৰকাৰে যিখিনি কৰা চেষ্টা হাতত লৈছে ই শলাগ ল'বলগীয়া। গতিকে আজি এইখিনি কাৰ্যসূচীত আমালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গাৰ্জেন সমস্ত সন্মুখত আমি যাতে বিতৰণ কৰিব পায় আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই চাইকেলৰ যোগেদি তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব। এইখিনি থেংক ইউ। Arondre pen ke ongdung Chitranala akor pangni pen Bigha Suri isi forest alongle Kacherai Bukajan subdivision angkang arlo jasemet borjan MEC constituency ke parlo penang an ajak dingklui pen rong bormanthi Kowaram Taro Kuligao Nihang Terang Mohori Teron Gandhipur Chai Teron Sarumanthi Phulbaria Rongalong Chitranala akor pangni ponlo lapen Bigha Suri isi sose forest alongle Arondre pen cherai detsi bangso Chitranala akor pangni pen Arondre pen forest alongle nampi namdur taro hopsi bangso akor bi pen penang an lotheng han aphan sitami kasik sak thetanu lasi lapuson pen Arondre pen Bigha Suri isi sose alongle kacherai longlokma lapen ladak rong asar sorkari gabora rong asar kachirabdun dokok mapusi cheroktok aratatum pen chethan pon Lason si RG dingkloi pen bangso Chitranala akor pangni sitami thangnat aron alu choklim kawi saidi lapen forest alongli theklorle kopuson si longli ke en longlokma lasi tongsekot pen taxation sai kam lapen forest sai kam atum prabjin pen langdunra tarlip dun nangji puta cherok tok arat atum pen ningjepon Bukajan pen sarkurube Karbianglong News এটা তো মোৰে নামত নিজৰ কি নাম আছিল আপোনাৰ ভৈৰৱ গগৈ কিমান দিন পৰা চলি আছে এইটো ফিক্স হৈছে কিমান সাল আছে 3 বছৰ সেকেন্ড হ্যান্ড লোৱা আছে না আপোনাৰ তাত এইটো তো এক সাল লৈছে আপোনাৰ কাগজ তো একো নাই এইটো হিসাব নাই না এটা এই সপ্তাহটো চলাই নাই তোৰ বেয়া হলে নচলে চৰত নাই কাউন্সিলৰ কনসিল গভৰ্ণমেণ্ট দিয়া নাই তো মাটি টেক্সে এইটো দি থাকে কাক দিয়ে এইটো গাঁওবুঢ়া বছৰত কিমান দিয়ে গাঁওবুঢ়াৰ নামটো কি আছিলে এইটো মইদা সিং গাঁওবুঢ়া বৰ মানথি গাঁও কাউৰামাৰ হাৰনে গাঁওবুঢ়া
APHLC asong pen tong sekat pen phuloni Harmon Club along leadership training asai kedengpon lakha krohini phuloni constituency APHLC aru atum leadership training asai kedengpon bangso long all party hills leader conference mati thi hek pen APHLC central committee Samson Teron lapen sarkiri Teron atum chetong dun Samson Teron pen kaning jepon ke ilitum India adet along kachari aron alam the apu thak sitami than mungte kanglu aphi Samson Teron pen pherangkya thengnu lamthe kaning jepon ke aron ateng pen si nilitum APHLC asong atum kaike amata claim ponji pusi ning jepon lapen inghan aphule along BJP atum sainik school ki bi ponji puke nilitum ke chedon dun thek the PGR VGR along li along CEM Dr. Tuliram Ronghang bidam hai pusi ning jepon lapen thu kedam tangar ni Tuliram Ronghang pherangkya tum aphan kiputot ke aron kachini ne nai abang lolasi pherangkya tum aphan amethang aja kongdo laben alang li tum ke madu aphan ta karjun e aja kongdo lasi neli tum APHLC asong pen CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan pinren pon lopusi Samson Teron pen pherangkya thengnu ning jepon phuloni pen oroning tikathar Karbiang Long News Semet awareness apang sini tum cerok to kamai si dukon lo ladak lapen itum ka fokus na manggalan lo 6 schedule aja kong lapen Indian Constitution lapen CRPC lapen IPC lapen iltum customary law la customary law long kaching sai je ron lapen kumaman akhe tum sila customary law ateng pen 6 schedule ateng pen kumaman akhe phansi tum chingsai unjima mochar bu dokok tel hailam itum chingwai pon tumi asiada ke tok dolo tribes atumang bongsi pinalam ki dokok potame itum dak chingsai unji tribes lapen tribes kadi angbong lam ki dokok kolotam tel lamang general court long nasi nang lapen jasemet non election nang lepo posi non free and fair election ki pa dujia phanamang ke hele tum pini sekhe chipi pon lo non ki damtang ongdung atum lason se otlang no tum claim lo ki thitang amen ta jokdam det BJP bunang ko po lapen komane abang pu amen damit dampo adap jok dam det lason doko kati tasila hai ateng non bangani tum strict pigji ki ot tasila hai a section a mokha lapen la tangka ka cho endun hedi bribery hai a section a putha anda IPC ateng pen 171 A B E F la hai putha dum che than pon lo lapen lason doko polotang te la punishment la so ateng pen itum an ki pachun bonji pansini tum la hai tami chingwai pon lo pen CRPC ateng pen tani tum chethan bonlo jasemet section 143 nitum police ajakong mentu si public atum ke longdun poma la so ajakong mang itum important oposi section 43 CRPC alam tani tum chethan bonlo je tum police atum ke ghontaing ko replicate tum han rai komber ni itum abang potina chini nasi kumania bang pujo aphan jong si methang apran aphan ok aphan kumania bang puji ke tengkheng da dokok polotang te hala sohor bang ke tum public kado ka bian tai tum aja kong longnun lok suppose non mane phan kidnap damji polotang te sipa jok nang ko ma didi hala sohor bang ke police ang li tum tong thek thek ko ta public pani tum nep pon cheka choklo som ni maka chong hung sita mela som tasi nep ko itum nep pon cheka pisi thana long thonam po thana long bangke men kadu ka we entry pola so teng se procedure teng pen thap pon pu tum ge aprang men da pulo la dim klong ki thir tang akar bia tuma long ke kai ke mata chortuk dam brokang dilo council tum ta hada ke pudam lo pulo tang te non ladak to chelo haladak solar project long dala son dak thak lo dim klong ki thir tang hemrit ke chukim tang adim si hada kai kita la tuma mek chu bidam lo lasi nili tum pe na bangke biri puni tum pupe mate di setame dak ke dim klong ki sik tang adim lo adak bangke pasik sak dam no lason bidam ji pulo tang te hala PGR VGR di hal dak chelong chainong ke pangreng ke pachup pan athai du hadak le bidam ite bidam hoi puni tum pudun lu lapen ison ki pudulang ane si Tuliram lo ha jong si PGR VGR long le sainik school BG pulotang te lake Supreme Court pen order che wanai pu non ho dak ki be ke chia bongali tum hala dak lok pupena Supreme Court pen order du mana ni kar jugang tum bangke jong si Supreme Court order du pulonte paklang ho CM ako jong si thekte pulonang te lara than pachu bai banging to nang pu hek lor mati lake konara Supreme Court pen sila tum order ki dosi hadak he machu kim cry po dak lake lam ka chepe ka lam lasi ni tum bangke APHLC bangga prang ban tum ninge thiblo ki duk ke lak phasi tume ka chesong party lapen ni tum jakong thur hamhe sidame aron bangge othim ni tum bangge lasi ni tum han jong si illegal mate aron ri penang pasik sak dun bom lang poten ni tum ke aron bangke ki ot pat chip thu muchot polak lapen
hala dak lang lo so arada phanta nili choro intung alang ni tum arjap phik di la dalali chamcha tum ke toilo tulira ma tum paning je ja phan seka me ahok pet alama bangke bang hala dak tum ta statement chipilo a local ve ka tum sia dak ningje lo je dak bangke ni tum ke pithek thelu pulotang te la tum bang long le ka be doi gali mati vijar along leke tum a dak kopili kheronia long doping la asonda ta se kapre dimo ta dak habar ke har long ta dala hala dak dak mon dak mangai mek thek ki no thek tik tak ki dami thang permission agi sidame ke be ke chatum aphan non supreme court pen order do pupini pina bangbong jong si tuliram ro hang chwan thek the pulo tang te lake ame thang si ka cho bai lu lagi la pen rat phan ke bamang hulu la sila so statement ki pia pota ni tumke condemn lo inut cm la songe pa cho bai lok pa bangge la no statement piba topon ma rata phansi karja pilo pon dengar jap nang kok rata tum phansi athima akemia kam claim bole ratum longta ako ratum hang utikang bu plote chok sidat po mate di setame non itum ratum ka chini naya bangke ajale putame alang tumsi elected pote lo tengalang tumansi jakong dolo jakong ke dudum sa ke no kam claim rong pote chetherak me mi alam di leaders tum arol pulotang de kopilo ke dotang hormu ana bangke songja tum pulote dule thotna kavya hormu si ilitum che song si rar phan ron ba nang pomati non ke dotang long le philang ke thir tang adim ko pilo ke freedom nang nang hemada asa tel tang lomati laya kar bitum na lo ke dam pomuke in the name of development di development amen pen school wan po ajar wan po pule rong sopan ke palu ko nasi development lang along le philang abidate kupia development lang lage di megjang flop nang thai be poti lage development kali lomati nasi lason bang claim ke denang pu lapen lason si claim bom lang pote ame thang si lagi akeng ar kong chi thum pet lu lagi reming tung ong po phan ka churi phan chalu lagi lapen rat ke non ke maju ka song bandal lang le lo APHL si phansi cholang prong lo hili tum anda chini lapen ar jap tu lo lasi do thimot posine di rada phanta chungi athema ke claim jong si mesen lo polotang te ani sige de the truth always win alam da domati ahok pet ke claim atum ke high get po lagi asinale toma thengno ta nili pachini da tambe sir dr lake nili jasemet ki pudun kang tu bang kala hello herang ke tomhan ke aman pipik nei ma pu ni ka chinia tengte because copy polo pote constitution long do elo article 19(1) along ke to clearly do lo ke dia da freedom of speech and expression nang jite nang pomen ko pulo puta tuliram mana nang pomen ko pulo puta arju sida thago nang pu media tom arol ke karju lo ke thak do ni ke হান বকা সাৰ্থেতেৰণ লক্ষী মন্দিৰ আলং লক্ষী পূজা কেতালন পন মুনি তাতুম পিৰথিয়া থাকেদো আনা তুমতা কাপ্ৰেক আধৰম আখি জুতাং দো লাসনসি প্ৰেনি ফাইন কৰা নিয়াৰ কেপ আনি লা খাইন কৰা ট্ৰক দৰ বাগৰে এমএসসি কনস্টিটুৱেন্সি আংকাং হান বকা সাৰ্থেতেৰণ আৰং আলং লক্ষী পূজা মাতে লক্ষী কাৰ্যপন বাংসো লক্ষী পূজা মাতে লক্ষী কাৰ্যপন আলং কাচপা হেমফু পন লাগে হেমফি তাদো তেৰণপি হেমফু ৰবেন হানসি মন্দিৰ কমিটি প্ৰেসিডেন্ট চন্দ্ৰ হানসি সেক্ৰেটাৰী ৰমেশ কিলিং এডভাইজাৰ ৰবিনসন কিলিং ট্ৰিজাৰ ধনী তেৰণ মহিলা কমিটি প্ৰেসিডেন্ট নিহাৰিকা ৰংহাংপি সেক্ৰেটাৰী ৰেণুকা তেৰণপি ট্ৰিজাৰ ৰজিনা লেকথিপি আলাং লিতুমসি বাংসো লক্ষী পূজা চেপা হেমফু পনলু লাবান লাবাংসো মন্দিৰ আলং হেলোৱিং আতুমসি তামি ৱাং লাকি বালিপথাৰ চকি হলা ডিৰিং দলামাৰা আৰলং চহুপেন আন্তা লাবাংসো মন্দিৰ আলং আদা পৰফাই ট্ৰকসিৰা আচি টিম আপৰপেন আৰ্নিকাং সাং পৰফাই প্লিৰা আচি টিম আন আৰদম আৰদি পনসি হেমপেন সাং চেৱান লাবাংসো আসাং ফেৰেম পনপো আনলুতে হেম চিপনপো লাপেন কে ক্লিম সোমাৰ আতুম আৰনাম আলুন সিতামি লুনপন লাপেন কে লাদাক কিদুন আতুম আন সিতামি সাকি চে থৰপনসি আৰনাম আলং হিৰজুমি চহাং পনদু